So yes, in bread Lumba, Anidaso. Yes, in bread Lumba, my sorry. David said Yes, .21 is the time. 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Charles Kwajo for Sudadi Lumba. Nyami to me and Yenda Bismarck do say sports team na say. And I pay the latest around the world of sports with their prayer. Ebrashu yenu ko wakrata mo boswane ba. Ala penkrata ni nyina baba bedu. Ishraba Kwajo samibi. That's na say pay. For the Krata Moboswana, Nadia Babedao. Join you live on Facebook, live on YouTube. Basha link it up. For Fufurobin soon to me, Ribiana Pay 0593-406-565. I don't know what's up line now. Did you man pay? And then Jane Shraba could just have a beat. That's enough for you to go work at Moboswana. The Nina Babedao and a pay. And I pay my members as well to me and the Monsieur. When the Monsieur, my man can for Lumba in Super. Natural mineral water from out. It's pure in every form. Just get a grab. Maybe be an hour you would hear. I want to be a water now. We hear Lumba and Super natural mineral water. Sanka be a babu papa. You want what so the one sashi wo hot. Hitman Sanka be. I pay from Penifona baby I will be an supply will be. Lumba supernatural mineral water now. 0555-274757 0555-274757 Lumba in supernatural mineral water. It's pure in every form. Just get a grip man Sanka be a babu papa. Shraba Kwajo Samibi what's not set up here with the Krata and Moon 7 in our air bar. Medical Catcher, that's so we are live on Facebook, live on YouTube. Also join the feed and if you also share link and for Fufuro being so into me a Ribiana Pada Pay in Shraba Kwajo Samibi at Nasi. Every do so a Yoku Krata and Moboswano and your deba. Yeriko newspaper review no more. Nishiraba Kwajo Samibi. No din se mereko swaba ufie. Money life, ye bama for money.
Headlines no about my mind. Politics, sports, the entertainment and so. So just me be them my what you. Newspaper review on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ my Obia. You cannot cry every morning time. From Ghana to the world, yeah, in Sambrew. Breaking stories, yeah, in Fantuo. Sharp analysis, they kasapa binso. Wake up, Ghana, time to know. Kojo Sami B. Newspaper review every morning. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ my Obia. Tune in every morning, don't be late. So DLFM, yeah, Wɔhɔ newspaper review. Winshiraba Kojo Sami B. Winshiraba Kojo Sami B. Rape watsna se ko wakrata mo boso no bre na aduru me hweda fe me makwadwa kwaba na ne fiada na pay enkrata ne saka nyina no won fam besom Ghana for wotie DL 106.9 megahertz. Good morning. Yeah, good morning, Brako. Anope wapom te say ya me adom me hoye ye de nyankopon ase ene na fiada ya ye adwuma adwada ebinada wukwada ya wada fiada anope chietiefo eda fe ye ntinsin sem ne mo Brako ba no pay nchia yetiefo mutie nyina na yenkase yankopon hiro bibia no pay wote yenka na wanye wo nyina kase mu obia ho ban na different fi ba ye so onhwe obia so e wo mra na ho masem na yensa na yankopon sese na wotwe mu nyina wahwe yen so free dwada ebedu ne fiada so ye na dom dina senka ne den we ho mobro nhwe so pa oda so edodom yen yo kwadwo me da se papa apa kwadwo na wonim se kwasia da ebei eye ejanom da Father's Day. Yeah, me away. What pa? But ana mentiasie edu Mother's Day ade day ayeye. But one it richest Father's Day won't he. As a trading sa ade ba ko a haw. Empempi no aya na dodo na ebu ni se. Eye mema dodo na na ye ni abada ye na ye ma ye ninku fie enhwe fie ye ntina ya eba ne sa. But sometimes I bet to differ. Ne kura wo mu ni se mema dodo na abo mo homoden eye o masede pa it's about time esa awofo ema enso ema ye mofra no eni eba o mo ho so hu ni se ye ka mema o mo boa pa se oba etumi nya japade nyina wi ne be man ka no ho a na brabo ne enimu da sa na oba man so nya ne ho nyina na oba nka no ho na brabo enimu enti it's about time say awoda eye mema nyina da pon na eduru ho no ma wiase nyina hye ho fa no it's about time a man no so enda isupa bedi en ma omoma ne hu ni say mema no so edi akotene wa brabo no pa was enne o manyimu o hwe efia setene mu ebe ya akono be de nyina titu na ye mema na me fie ye de o oba biza hu se madodo wo san ni tumi boa gina omukunu machi epre emefie yede efa ne sikasem ni ade emofra hwem ni ade ene ma ne bi boa but dodo na ya mema asade hold on na wo ka sikasem se woni wo kai sanwum we ya Pentecost nwom tie yenye hisiso tinna nyame aboye se nisaso etio belma papa biara o sheli fie belma papa biara o ka busya mamba belma papa biara o tutuna na moyo tinna nyame aboye se nisaso etio belma papa biara o sheli fie belma papa biara o ka busya mamba belma papa biara o tutuna na moyo tinna nyame aboye se nisaso temerme ah merma nyame no ye so merme na ye merma na ye merma na ye so merme na ye merma na ye so anti mema yenim to yenim tua ye twa ye njesa koyo ti waka sabni nyina we ne ye pemen nyom ye Church of Pentecost mema ku no nyom no ti ohun so kan sembi oberema papa bia hwani fie o kan put in a contest okay oberema papa bia papa eguma hodo ema no su koma ye wo ma o mo ya batambone ni abatampa bebia beku bebi onto wo se bema papa bia no hwani fie eno kure wo mu ni sa Nyankopon e misa sabema ne ye responsible o se o kan Genesis homa no ma yete ase Nyankopon bo nipa
we no bo oba kan no okay ade we ni hye ne nso pa sa na twere konkon kan ye okay obo we nipa meaning say Bible no gina e de oberema gina ho man say onipa wankata say be ema no omoye moa no but be man Nyankopɔn bo ne say ne su ne ne ban ne seso ana oyi ne mfempade ebo oba say omeye boafo ene ma dodo na ma yehu say be mema nyina ye kwase ampafo fo chi say ntesa okay mema ni bi ye de ombetumi aye sometimes say ebi ye pon adwuma na me foka bi na me kwa bitumi hwe hyenkani bi ne mate ka na ekona do na tu na be ma etam de atua ho ne ade obekọ fie obekọ isika ma obo sika ni sua na ada ntokwa ofie openi mema ni bi they are going through a lot mema nkanyasem dodo na ebre pa so it's about time say kakra na omoye no ema ni ntumi appreciate na mo ma mofra ni hu ni say emema no boa na saa wo de duru so a ye celebrate ma na bibia ye kama na edu mema dia so na ye ne great no ye nyai ne ye nhye mema na nimunyam same way nso ne yetu mema ni bi nso fo mo so be hye mo ho a ema na edu ba bi emu odin a muhune ma na mamoboa mo be hye mo ho pe na sika ni nyina ekwa abonten sebe eno so ya de ha adwen enti yadu ya woda saa no ye besere we kura ye kan Father's Day okofa oba hofro de na pie e wo mna waware ono oba ne tifie e so bad enti e basa oba no ntumi ma mofra no kura celebrate we ha adwen oh enti at least edu ba bi nso a be hye mo ho a mo ma me wo faasefo no feeling fam e betumi abo no bibia ayeden aye comment be ma de de na wo kano ade very very important and we need to pay attention who say empempi no aye ma no ene mofra ne ta wo fie yeah and be may woni time wo koba esanse wankwamba abusua no beda kom and maame ne be ni o mani nyina the children will feel say somebody mboni nyina efri maame ne ho ene eba say omo nka no kra nkyere won no kra wo mni say be ma na yi sika to no mo no oba ne kra nka okotua school fees na me kra me be sra be ma bia say school fees dey anfa nhye oba nsem kotua yes kwa kotua school fees dey just fun a ways of means awa be kwa kotua sika nkitinkiti bi dakro aya na ye besere wokwadwam be ma wokokrum na hu mo entale bi a wo man pom size wo ma wa to bi ko pabo bi a wa hya da toko because e man do na bi mu me ma no mo kanfo me ma ba do na anye saa be ma na yi sika ma no koto mo fra ne bunu atade no no akoto aba te se de ono ani sika na ma na hunu sa afi ko e papa kora won hwe e ma me na ye bibia e so bad tike bia efe oh Montenase, mo papa na mama misiko, ti sika wo papa na se me nto atade mamu, ti papa na to mamu. De na efese ne sa. Onye. Na ni nyina aduane o mo ye ne fie kura no. Wo be kwe na oba kura chop mo ne onyi wan siri kura mu aba ma ne da. Bibia ye be ma no nko a. Enso bedu wo mo mafo ne mi se ne maame na ye aduane nti. Ne maame na ye bibia. Nti aba time say, yemfa titiye bi nwura ye mani mu hu ne se. Abusua kyekere no, enye oba no nko a. Be ma ene ye fie ti. Brako bra oba opa de ye se hwanpo be ma nka ho abrabo ne mfa badela sam mema bi ho no mo betumi agina mo nanso abobra no oba nka no krobebo but oba enya bete sa o enya bete nti e besere afi we de mo nka ye ho ye nyina ye celebrate ba me ya doma Sunday e ba bedi no grand style pa ba mema ne bebo mabaso meba o ma ya de mema ya de o openi o ma ya de nti e besere kitua bi na ye enema bi ensem fata ohu but bayan kese nu nti no ye mema nyina anye no ada no oka yese o mema nye brako bna ema yi kwa so dem de bi ade mbo ho mpae ya wade o de opa kwatete aso dem bi na hwade empa na ma ne bo no approximately 80-90% eye ma ya mo pa wade ena wo se oba pepe ade kyen opese okoye no ho ade o de opa fa kurum na hwe o de ne ka mena wo se oba pe ne ade kyen opese okowa no wahu no ne enu kire se ma no mema ne yenimu a emfa. So it's about time say mo the difference na beto nchen edu ya woda so a mo ma yem feeling fam edu mu de so a ene yem presenter so na ka ho ye nzo ye ka ho bi e mai de ye betumi apagya ka ho nsem aka na ya ma na ya kase edu ye de so a ne ye ne ya se no ya ye say enya fine. So it's about time say we being the presenters and so na say media practitioners and so no mema de ne yenka nsem pamfa ho na ye hu ni say e ma ne ye bi mema no so e fieti ye yi be ma firi a ejadamu openi Bible no de be magina ho se fie ti ti e besra fi we the head of the family and going forward ne mema no mu yisika ma mo nyensesa ahun se anwumo no woka yenimtua yensesa. So it's about time say be ma bi oye be ma no u yisika ma oba jai say wo gi change no enye fine am oba 2 na cedis me dofo oh jiwe na ya mo de atokuku fanse sana wa obi kura yisika ma na wife so mfa nkodu dwa no ono be ma na nkasa asese ne pepepe no de ama oba no
ono wankasa wireless na dia ma no ka ko benya ne sei we ye sei ko dwoma obenya opa ma mo ne sei obenya ngu sei sika ka wuro no so na me ka tell be ma nankasa ye na list dia ma oba ne nti oba ne buy no expect banchimori nyina wa list aya munya change ne mama no edi be bra ko bra ma ne bi ye nyansafo to the sense ni kunu di sika na ma na kwa even sika waje no boaboa no ano okodi dwa na otumi chemtu no waje half ato for da boneda nya de bia na be hye be ma no nti de obetwe ama no na wakotam e de alu place oh mi wura nya hwe e be didi be hukun e be fa so na oba na ayeden nyansafo no no nya nkola ma ya sika be yi bi o de koto wig ne ade a madafo ba kon se ne ge bi otumi efiri be pono so a e be gi 3500 no saa sebe wo mu nimu nyansa o mo adwene ne fie eno yemfa mobra wate ase oba wo free be poso wa no ho abaji nwi sika 3500 akotomi ahyechi wo bodam we nyansa bi anim nya ni bia eye ma sebe o mu nimu nyansa be ma ma ne sika o tibidi sie da bone da be ma ne ho kye no de aboa ne yeka enya no mi mofrei ndi e besere muyima mo nyensesa sebe ye ma ne betumi di bia eden esie kodo na pe yenche na adwene pan hene odi asempa otosum yeno na adwene pan hene odi asempa otosum yeno se ana pe otie show no na or enjoy conversation papa nti na odi asempa adwene pan hene na adwene pan hene odi asempa otosum yeno se otie dwumadi no ebra so ko wakrata moboso no kwadwe oblenie yankwai Blako brabe na se na yema etiefo akwa banfa mako akrata mboso dwumadi no so no pay na menchia madam fo ne din ede Geraldine maame yantechiwa ewotama meche no ene madanyina antemagi I hope say bibia e kama anopay meche che mu nyina adehia mo wotama ne potem nchi akese enkomo mu nyina anopay ko akrata ne nyina ba nsem no de doso ebetu eba mode abesi enkonwa woso ne ebobo ho ede ya kire no mahu nsema hodo a ekoso ewo oman Ghanaian na ko akrata ne yanhyase enfremfree daily graphic ko akrata nem na no pay odinsem pina na aba abetu dwam na sama ko akrata edin daso daily graphic ko akrata de ba ye no e de so pa no enie o say world leaders discuss operation in Accra na wonim say daily graphic ko akrata no bon home na ne say truth and accuracy every day na ne de ne nsema de ba no kore pa chimato bia ne ho de ba sa ne tenen e kire din wonim say your my Ghana ye ne yankasa yesika ena ye de ye daily graphic into your mana edia enya nkwankwa dia daily graphic your my Ghana ye nyina ye dia na omu kirem say wi ase ya mana man penifo ahodo na abehie mu ewo nkran ewo my Ghana ahinkurum na ne nyina ne say Ghana for back ye me kekre ntemu ne ena Ghana man peni ye papa John Dura Mani Mahama e kirem say wo hwe me bi atwam a ye beka ne say eye trans trade Atlantic slave trade so yeah Trans-Atlantic slave trade. Eni ye dwedi a kwesibo ni kokko efri ni memu etise bibi memu ebedi dwa. De dwa na mbedi ye mo ameto mo ameto abura ameto gale. Ene dokno. Won beto nipa ene ometo won mo bibi memu. Na Ghana nso ye ho ko mu pa. Na abrofo no dwumadi omudi enso mbo wabusuan mu a. Omohwe mane ma omo ho den a ometuma ye adwuma ma abusuan akọ nkane no. No matter mfofofo na de amtoto nipa na kura areho ebi ona made snap na kato aba kunam de abeje obade ko ebi kura ansa no botro ba kunam abeje abofra no ko bi kura sigalate joto no de abeto obako sikan keten kan abesisa bibifo do omko ye na de ba kwa areho ne se omko tisi me yahudo bi omode o my Ghana de hie ni ebimayen kaye ma ne kugu omodo kwa na ma lodu mu nya ne sesebe emo a yakum wo mudo mako gudan baakum na omu nyina ehye dan baakupem chese dan no tokurokura na ho na wahome ekombe dew chese wo ho hyehyew na ma ne mpodie egwata point oba kura bu ni nsa wonya hwe mfansi esi ne ho na wote wasa chese tie o wode bibifo famu no na no wedene enam soma omudo do na efa ensuo so nsubontu na omudo mfa so koye Into mona msuo no so ne du baabi na se ye hwe ono waye mra na o mayu o mato atwene nsuo no na o mkom baabi kura na che se wudi a wono mu dide bi man no ano anyan enti yem papa John Dura Mani Mahama emra wofo abanwa ye Ghana ekonwa kese yo mampani ekonwa ne prenu so wotena so pe na okirim se Ghana mampani de dana na de nkwa kufu ado nhye pa bi to honom na o fa sa nhye pa no so de senti sa kwasi bole baka ne se operation no anamuntu abrofo na de ye fa so ne ya na mo bone nti ebra so say won betuma be pa ye nchew
na mode mpata bi abra bibiman a Ghana man e ka ho fi se sa na motu na mode tuye no e ya widie nsem a enya kura na mkoto ho aba e we wiase nyina nkebom ko United Nations na moji tum se yes nsem a o my Ghana man panin ya beto wiase nyina ni mu ne yade anyansa wo mfi se sebe utumi koto nipa fofofo saa e ma na ho hyehye no like e den konson gu nipa nsa ne nan je say aso bi a waye bone enye e ya widie etino e very injustice attention anya kura etino omone o my Ghana ne bibiman nyina ya adwenti yese no e ho nhyehyɛ na omugu so omokoso kwan wo mefa so a won betimi ne nhyehyɛ pa agu akwan mu na saa tete abrofo no de nipa befa mu abimam ha no won behwe hu ne se binsi biom na mpata sika bia ese fata ajapade be ese abrofo no be ma ne yanze kyekere yewere na ye mpata ma ye no won ma ye ntene won komo na ekoso ye na miensa dwumadi a endrade na mo hye ase e won kra opremante na beto asenko po ya adoma e kyena so no mo awia ise kyere din a no pain daily graphic wakrata no ode ho amanebo aba abeto edwa na ye free daily graphic wakrata ne yempiem e wo daily guide wakrata ne de aba na obon home na ne say Ghana's favorite newspaper na some of the buy na super no nie o kire ma say Ghana senior national team the Black Stars wonu ma de awu Ghana football mlante na de awu manyim ni nyina ne so mu kire ma a jubilant lawyer dies over Ghana Panama match ana no wukwa de twam ina Ghana mlante wei ene Panama ma no wiase nyina gukansi a amama ya hudu si bi ebeka ne se World Cup no Ghana ne ne Panama na ne gina kono Ghana fo bere pa free say na match ne hye anadwu ba ko 11 pm enso Ghana fo nya kukudura na o manyi hudu nti na match ikoso a me wo faase ba ko a sesi oko University of friend say Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumasi we wie school kama okosu minanim ni on wasunya mra na o manyi mu emrenim fo nkabom ko ebeka ne se Ghana Ball Association ko yaji na tumu afi ba ko ntempe na omde edibrei ma ba yayi afi ni wadu finhia na adonu nsia 26 years pe na bofra yadi didin edi Sarah me wo fa se Sarah Alaba tete 26 years pe asa for match ikoso me wo fa se ahwebo ya majesses sima I mean dunkro na ba I mean edokron 90 minutes ni nyina ba Ghana fo anhye bi Panama anhye na o se afi nso bi o ote wasa na mo hu say referee ne de semanu maka ho esimansia aka ho ya bomu numa wie majase ya be ko ba ko na esa ejekire din ye hu ya so gidigidi o me wa fase asante wa cross bo bi o na yirenti etew din na Ghana hye ena ni je muro so me wa fase na wa standard hostel mu na no ne mfafo nyina hie mu a mo hwe ball no jan screen kase so ni ji ahye ne ma awa bom so okumase o wa wonim kumase no bom so wo kwa na gaja hye ho no ma woni ofri tek na ekon so a wonsa benkum so ha wo fri adwo so ne ade na aba so a wonsa nifa bo se kwan ho ho a wo mo hye ho no ma hwebo ya na me wo fasi ye kire din le na ekọ so isara wotu ahwe omze bi aja ani je tears of joy na abent na aja woda ho no mamunum sa na ade na ye ne beresem na komate ato ne yem yempagya na mu didin milika gidi kwa ya sabia a doctor for do musaka na koma budin die ne yehuni omu gina me wo faase Sarah awlaba tete so ehwe ne saa sama porpole aduana num 45 minutes doctors ne ye bibia o mewia ne se o anyeji me wo faase na wu si Sarah 26 years abaya wunya nwade ye nhia brabwasi nu ba bia suku a wakwa nyina ayekwa me kese me wo faase ndrada ebe ya reho sem de momanya wa firim Panama match ba ko pe ayem hihie sa adia te bia meka boy mummoni ye mayen atiti openi video ba ku bi member ye bayi maame ba ko na ne TV no ode ntoma kata so we hu video na okwa akra na wakotwe ahwe se ekosi sen ono okwa na hwe scholar na wasa kata so akoma no adwen ana na Argentina papa tre na wahye ono okọ eba ne sa na ayem hihie nim na ye die yi ye behye de wotu no akoma odoka kra mlanti wa kwenya ye no me wo faase kwenya enio tie besere Ghana fo ezie mu hwe ni yi odo amanya ma Ghana senior national team ni ye nanso mamfo makoma nko kone se obi a wo kwatwe mpona ye info akoma nyina nko sa mistake wo de kona so bubu ni ma wa obabre o timisere mo ebe ya mu TV ni mo mpanto man kata so ente kakra na wa kwahwe score line se ayesen no masa akata so
ehwe ni nyina me wo fa de me say me hwe ni nyina kora nya me because me no sa ya mrante de me say o mo bra bia wo no mtini me ha me ba kokora bi nim de o metumi aye wate ase ntimi ha me ba de mo amanya gidie no mesere mo mfa ayi ntoma nkata TV no so nti mo no mo akɔbe ho kakra hwe say scholar na gina de gina na say eno esa wo yemu nhye mo anya ne sa de be ha dwen mo kum wo fa si kwa say ye na nka mo share panama be 4 bia pa na mahye enke wanyina nka nsi ohu me ya pa nyankopon fa ne kransi ntimi de maka kire mo momodin ase momfo makoma enkohwe bo ni bio ko Ghana for de mudi omo ho agora ombekum nyina o yo because blaster ye nim de mutumi ye bekum nyina afiro ma enyim tim fo makoma enkohwe wo mo na aya asemo OSP ya me ofa asikisi ajaben asoye a o manya tie se obi besom o my Ghana na ofiri akonwa so na se wote akonwa so kora na ne dwumadi a wodie ni o my Ghana mrabo abra na yehwe sikadie bi because we na masi wantanya asoye no mo no kwadu na fa ne kopie court na asemdibia emfa nipa kron famra kwan so beka ne se Office of the Special Prosecutor na make say openipa da no ye me wofase emramni ni kusi ajaben na o kirema na sembe to dwa say yam papa Kenneth Foliata o my Ghana aka ne photo samfo wonya green card ndi ze de US one day waya US mine bawo ti Ghana ha no pe no oba o so wo ma bi okura obi antumi nya ne foat ene wo kire mi se hwe o ma ne wo mera bi e fa ne substantial se koba se ukopiem obi manso na wabo my Ghana dwirim na so o ma ne pese di wasem yetumi di wasem e wo mera woni ha obepo obi ayi wanam sini wa ha ma na ye di asem ni wie na ba biam na beto no kwen be fa so de baba anoma bia ne mu asabi wawu osoro ne takra ka wiem wo ye de baba fom to si yankan kire papa Kenneth Foliata say ya o man Ghana sika o mutusu se wadi enti no usura tembo nti o pese wo ye citizen de ma US a ontumuna na o ma na wo mra absentia e be di asem no ne mom ye di wie ne bona obe mu say yes no ko we ye je ye be kire ne pa ma na hunu say yes o be soma bobra pa de mika say de o speak si ajaben tutu bi de ama Kenneth Foliata say o ye den na asem ne de mu ntwa so da absentia be ye adwuma na monko fara mara prekwen si ye wo bi even say red interpol umbetumi dia kofa na de na o machi o monko fa na mra de ye mo de na bank be boa wuni na minie na ye fine bi kura obeka se mabu agu no so nti obo ha munya mra ye o mo hye badwane munya mra bi ye obi be small man na o kwatena brochire ni nkwa na nyina onsi ya bio e de ade a the last time I said it here wo de mra wo nti e be ka ho asem to de infanto baby ansa na sese no ani braba bruta si wo pilidia yakodonko eyo man Ghana ye CID police service CID criminal investigation eye department no one ne dano oye peniport dano o se yemfanto Ghana fo anim say ye mofa na o mu wie school a na mu di sabe nkwasem no munya jimi no o se yenkire mu se munya jimi no kura na se be wie se mofre makotwere o mu wase nso hwe wie SHS mofre yi no makwa se school nkonwa no makwa whiteboard atofom na yese chese mo se ne ma mo wie school nto mo wie bibia wo school na mo se no ana mo kirem se mo fa na mo boboda ma na ma adwiri nya adwuma o ma na wo mra yan kan kirem se na mo ntia se wa wunnim na be wie school Ghana ha na be se school aja padon be chiwatum kon be chiwatum first na kan yese bu school abofra de o ma na mra de duba bi kro foka kra nyini sika nti o ya bona yemfa ne ntum enam jima mbedem wasi yan kan kirem ne na mo ntia se wa wunnim na be wie school ko di sabe nkwasem bia o school akwasa se school aja padon be chiwatu afiase na kina hwe ade wapin ho na sabe jimisem no ya doso dodo eye pa moncheche won na nkwasem ne sabe eye too much o manyin me wie school na wasa se school aja pade I mean how ade ade yakuyanim yempiemu e what a delicate kwa kata ndi bia ba na wo kirema no pai Bawumia unveils kitchen cabinet for 2028 polls. Hey, adia semuni. No afasi ku wakra te bi mutumi de caption bi ba odwuno ho a wonte ase o. Hey. Bawumia unveils kitchen cabinet for 2028 polls. Omo kirem se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. Wapa ukwosu nku bia. Sese am he ku wakra te ne mu anipa 1 2 3 4 ami ntom bo ase. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 akane o my Ghana so me ma hye bedwani
oniminyamfo chie mense bunsu ni mpenifo piki ka ho omfo ni da hanom na mu gire mi se sa nipa kwa ba ya hyehye padiat na ti se ba ya imkopon ya aduma 2028 abato no mba beto no ebe fama wo nom to ise de ho asem no wa ba no wapa mo hontoma na mo ka ne se kitchen cabinet no wonya ni jare na okozisi ombe body chidom ne hyehye pa gu akwan ma hwe se yankopon ya aduma emfimpim ye ne aduonu nwotwa abato mu no obetumi de munku ne bibia tumi akonkan ede ama MPP amanyuku no anope hu nsema basa nso na o my Ghana lawyer ni a owu enduada enam blasters matcha we kura de Wednesday no owu ye enduada hu nsem beto dwa hu nsem no so de aba o ma beka hu nsem wo hanom te aha adwen pa ma o manya boye pusa na the Ghanaian publisher de aba say Kennedy Japan threatens MPP katafeta so miensa ana the Ghanaian publisher eba mane say yemfanto Ghana fo anim me wo faase Kennedy akompre ko ohene Japan ne buafu bruta na the Ghanaian publisher bo no hom na say integrity and professionalism papa na de o kire nyina nie akane asen central machi betwani a no kure ya nka okopritumi akwanya franketuni de ama MPP amanyoko ekubuka mu yamba pa Kennedy akompre ko ohene Japan wo mu kire mi say wadwa bruta MPP Ghana fo atamtumi ama mfinhia para nwotwe wo manyim ena mo de Ghana fo akogoro madam ase ena mo nim se bia mere ye dikaso ntino mo anwene sem ne ye ninkaso ena mo ye Ghana sana asententan nwonran ena Ghana fo kokoa pa na mo to abetia mo a mo sesen ede adea Kennedy akompre ko Japan kirem se mfinhia nwotwe a Ghana fo tam ye de hye MPP nsem no ede adea na mujuma obedi mu no ho office odi ache omfa nche ekura na juma obedi mu no mubehu say yes nyame ho so wae ba trepa nje ye nsempi Kennedy sa na ase na showdown no nya de afiri ni musa sa wo kai sa showdown no o say akufu ado bema wo showdown sa wo kai 2024 na MPP ekoyi mo flag barrier no akufu ado bema wo showdown hey senior man showdown that's why you jubo wole mzengo mo twa so kura o yee mo fa sini show day si no nya yo yanto aswe na yanyina yenim se Exim Bank ana chema wuntumi senior man stronger than appetite Mr Bernard Entwi kwame bosi akon ode kwame o no rechema se ne nsem no obo modia kwafa forgery ayi invoice se ototo cars akoto ode koyekua wuntumi farm limited enti do besre na nka Exim Bank mo na bosi mu du be 30 million na nka ofenko prepare kira mfa Ghana fu adwuma o modi sika na mana sana hunu aboa wa gisika na kura dia kwa wasa na hem majire se je o kan so disika na kwere manfanya ono so nkutua na ban ba edidi muza o make se no to ya hyepa wo de kosu ya hye ma wuntumi to ade nche na ben je se ne to ya hye bruta na enkere nyina kirem se o my Ghana otemwafo penny de nyo na asem kra we ya ban ro ye penny attorney general no kra enso minister for justice oso for hwa atenten no so amachema wuntumi to ado bruta na chema wuntumi part 1 and 2 boba na mu jemze ze nsem na kopie mu okoto na chema wuntumi jemze asem na de o hwa kwan ofa so okoje ebosian na num nsem na nsisi so ene sika no so de o kan so de koye no so o se fuo no se nsuo yira fa na fuo nyina wo se den ne ade o je se nya se bukuma kra se nsisi so ntino chemi so no awedifo o je tumi se ne o man koye ntino o man wo bebe be fa ne se ye pre bargain ene kire se o man ni obi nya asem na se nipa ne hu kudim a na o je tumi se wanye ne yi a asotwe no se o tumi sire na o man ne tene so kakra nti we ne de se mo de me kwansa wo mu kra na no ka mo ma ne 10 years anka mo nte so mu hwa aso ena se sika bi ho ese otua mo titi bi mfiri so ne ade a ede mo kirem se odo koye no abalo ya pani kirem se no wonyi ntom bo apaye no de atusa na mo nti o ma na mra ne be dipa na kirem se sisi ano o mo de kwa Accra High Court ni kirem se mama wonom enefu adu 9 14 days yankopon ya adoma on the 6th July kita wonsa bo so na etoso nsia chama wuntumi ene atene general so ye mo ntena se na mo ka o masem na mo fa nsusuanso na medan court na mom na temu ne de yankopon ya ne ma ye ni se July 3rd grand finale ene be kan say Ghana versus Wuntumi part 1 and 2 ene ye Ghana versus Wuntumi o man no nani nanya enti no atemu no mu kirem se grand finale no betodwa
on the 3rd July. Boba. I simply as you see no. Me wa fa se chema wuntu me hu se na se wa chechire nsem ni mu aba se na am se aba no ya pani as ase won se na unso mo. Edion Ghana. Vende yakua ni ma ne yenkopie mu chama yemmo bintre bi ho ase etumi bo chira bi konsem na no na de aba no yemmo new center antra bi konsem na de ba na no na yakeka ho nsem dada ku akata afro no na discuss ku akata ndi bi aba no tirema education sector short of 90,000 teachers. Hey, let me take it once again. Education sector short of 90,000 teachers. Into a so for no here my Ghana. Ya this nya so. Oniminya for all na do se betu dwan ra kire ma e wo ma hye bedwam. Yam fan to Ghana for nyina nim. Say omen ukoyen schools ahodo mu a humasua miamia ahodo ni nyina na anka anya hwe na esi enya kyerkyerefo beburu beye empim aduokron 90,000 nye ni paketwa ansana ade kyerɛ tumi akonkan yi pa wo manyim o kyerɛ ma sesei anka ban nyanyanko befa Ghana kyerkyerefo bebeye empim aduokron aka 90,000 nanso sunsun pe na honam emre osisebe enya se de adwene pe ne ho ani se de bia nkwa hugya so na mmom no bibia ka bibi o kyerɛ ma sika sem na ma na basa ye ni sika ai betumi de afa akyerkyerefo dodo na akyerɛ yamofo na de na mofo na adwene mabɔbew tie se ne o mɛ ndada ya school obekɔ baabi na classroom bɛyɛ 6 ne ya ka bom na teacher ni ba ko gyina wo mu nyina anim na mofo agye sɛ wo mo dɔso nti teacher ni de ka kura ya boye mfita mo mfa nya hwe ne ade am nti ɛho nsɛm na aba no o man be hia kyerkyerefo bɛyɛ de sɛ empim maduokron 90,000 ansana o man Ghana miamia dodo na atuma kyerkyerefo ma mofra no matumi sua de ya firi afam ti se de mo ye ne de ya short pa ɛho nsɛm na aba no easy kra na ana na weto dwa sɛ ne yakwaje tawa santimantemu afari military hospital ho no ma omo kyerem sɛ abarada na sie awie ntika ban kɔboa ne ho kakra na nka on complete dia aka no mia no na ade hye wa santimantemu sa pomodin konkan no eno na so maka sɛ kyerem sɛ de omo ye ne nyamanyosem nipa nkwa na mo dwen ho enti ehu behia sɛ aban etumi kɔ wie na sa afari military hospital no tumi kɔ si wie ntentem no bie na santimantemu apomodin ho sensem konkan no wonya sɛ wayi nani ne ye ka bia ode yamanyosem na mo mai a no pɛyi ko wakrata de ho sensem ede aba abeto edwa na kodwa pon kroma yo fon ase yire bi ma hye bedwani former communication minister no former information minister rather no yo so afọ hwe oman ama ne boss wasan be ye adwuma o works and housing unity ho no ma ministry obebo adwuma o kire ma sese ya fi bia akasa afi nko na wie ye no Ghana mampani John Dramani Mahama ne na aban ambassadors anamsifo de mama ya hodo no ambassadors no omo deputy nko awo Ghana mampani na aban tumi bro Ghana sika 12.9 million Ghana cedis afi bia na so mu kwen pa ambassadors nko sika mo de den ekodwo pon kroma chinim se hwuma waye ne sika pa aban ba ye deputies keke de ma ambassadors no 12.9 million eno mu di no manyima afi bia mo se sika yi to ndie ehano pa ehano anope waka na adwen wa ha na discuss kuraka takura san chirim say 36 million gold board reclamation project illegal FRR jimpeni fo chirim say ehana wanwa pa se ne o men gold board mpeni fo atam Ghana sika botene 36 million ada mo sen ba akokata nta emunamuna so na mo se ede na hamo no ho fa ede na hamo ena hamo mo tem sika botina nte se matoto gold o manyim ti jeze munu munya sika de mpa bia na moye mo mfa nipa enya hwe matoto gold o manyim na ifaso na abara matem sika we se mo de kwakokata nsase no so na nna babua ma Ghana nsase na ye ya na omo jire mu zo mo no nya adwen kura omo ntiase forum for responsible resource governance. Forum for Responsible Resource Governance.
omoye civil society organization omo ka bi ma oman nyema bi ye omo ya aban bi ye Enquiries maka omo adwen omo kire omo de omo ne same jamfi na bedwa ko anya adwen se matam gold na mototo no so mfa so no 36 million Ghana cedis ye de we kwa kata asase so amuna so e wo man yim na ede ankwa na mokoya na wo fam wo ede adia ede anwan na mo ba kata asase ne so no eye mo kotunu wo e mo kofa ni Israel aba na say fango na mo beto no nko aye sei reclamation our reserve center kwaye baako 36 million Ghana cedis omo na omo nya adwen omo nte ase ekura ede asema edem de maka omo adwen o omo se omo ne same jamfin na bedwafo nya adwen omo nya asa agudie no 36 minutes ka ketwa Ghana man nya sika ma ye ho akire ente sa matna mo mokutu galamse ya matototo ho good asa akokata mna so ede adea omo adwam keka omo adwen no pe wa asa na public press the abase want to miss case on hold as pre-bargaining talks begin timika say the chairman want to miss case na mo chirem say de omo ne akonkon won kakra won be say omo tena say na pre-bargaining sha ase chairman want to miss say na de na waje atomo nsi say wo say na omo kwa ohwe nanim na hwe banim and face to face and e wonim e bia na mo hwe atemu na antinka medam say bia medam be say bia 10 years mom 5 Nyezo. Mo fasi. They say they asem na kono. Omo chim say na makaka ko say ne de. Pre-bargaining na shares yes na hwe chema wuntuma ni mu ha na ni mu nyafo wadwa bluta. Timi ampa bini. Odisika to Prada. Anka miska akọ e studios. Pianist ka akọ nsene mi wo manyim. Ema ye ninka so ampa openi. Say ni pe bia wo so hwe ohun yo. So hwe ohun nya tumi a. Mo fa se fo tu omo fo mo nti o hwe kana na mo ni be di agro no e fo mo tro ti mesra mo nya tumi a munya abotre boko na Ghana fo ne we wa dwen so mo be gia o mo do se o ma dwen se sana mo to abeti a pe na so hye ba ti e be sere mo modia na muntieti aboko muntieti se aboso market wate na e fo mo nye ne maka kire mo fo mo nye o fo mo nye yo mate na yampiem wo the daily search like wakati and bia no chirem say Ghana needs 90,000 more teachers but lacks the funds to employ them. Education minister ena maka no chechirefo ne nyampem be ye ayi aduokron nanso sika sam kudi money na hand emfa tinya de mitumi aye ene be ka ne say wani be hu kena waso bete nanso wonan de paade ensi ho na wonim se kofale baade ma ndc am yokuro ne yempapa aka ne Ghana man pani Jelly John Rollins ahofedua wanya ne ba bi kuro na sese no ndc am yokuro ne kirem se enya sem kumo NDC to rename national headquarters after Rollins as party marks his 79th birthday. Katafa to so enson wo daily search that eba man so nim say NDC am yoko matena ekase ne wo friends adabraka I say wo call work this cinema ho no na ye hye ho pe makọ be 3-4 times akọ press conference mo free press conference makọ be 2-3-4 bi kura ne ade a kro man prepare ma mi o man prepare that ne say sem do mo court say wo fa sem tum prepare mo fa for na prepare o I don't know. Me kai pa. Na ne nyina ne za mu gire ma sese no. Yam papa Jerry John Rollins nya ne baby ko ne mfi anka wedi no. Ka 79 years nyanse mfefeketo akra. Na amanyoko no be dia ma ne chenchire pa no mu gire mse. On na dia ni se amanyoko no ba yenti no. Omo de ne din beto omo atena ye kase no. National headquarters. Omo de ne na beto so. Ntombe ne omo ne nemu ni sen. Rollins headquarters ana se den. Ana mi nim se de ombe no ombe ni JJ Rollins NDC headquarters ana where I'm just suggesting names for them ina se ombe no yi JJ NDC headquarters and I don't even know how they are going to rename ano minimo ombe ni JJ headquarters se no so nka ba ne san se na NDC na yira o to ombe ni JJ NDC Rollins headquarters omfanhye hihiem editing de mo ya ni JJ na mo de NDC na be hye mfimfin na mo de Rollins na twato JJ
NDC Rollins headquarters unse nka no befa nti Johnson say du nketia na aye chairman wutie mi a eno bebo aye sa na man hwe ni ya mbe yidi ni nyina furo nhwe ni pa ha dwen pa Yemfree daily search that na Enquire na nsem gupuno so na na Friday Ghana for one nsem ne yenso so The Metrolands the Abasa Ghana Plastic Manufacturers Association reject 2027 a year styrofoam band to make say die Ghana for one made wa rubber wa manyim eno omo so omo ye park mo koto no mi ni ade na mu dia de wo mu no styrofoam amu kire mi say saban nim no na adwen so be ba ne zane ma na wa Ghana ha de a na danto na semma ene abankopa bo se mebie nyuma fi say Ghana for mbe da komman mu no nya de ketwa if is a Ghana companies ahodo ye packs ene rubber ne ma ne doson sa wo hwehwe ye ne drinks ya be dodo ni nyina kura say ye rubber ya plastic nko a wo de hwe drinks ahodo mu yi eno na menwofa asefo no ma magogya to gata ni mu no na mo ye sure say eno betumi mo ba ne ye beboa masa ne ma na kofom wo ye sure emre wo honti ebedi won komo what ya say ebedi won komo ebedi won komo na yi me wafa asefo no student loan fo no se o ma ne wo futuo bia ye de ama ye mo fra no mo kosua pon no obi ho no mo kura na wawade nti owade ye ne fie den stay no person ko school nti ya ba ne sa na osika sem nye wonsusu a efie nya ne ade no aba ne tumi ma mo bosia mo ko school nyina na mo ye adwuma na mo atua ne kakra o mo jam ze no ayi public workers na ba adwuma yefo no bia abom akwaji mo bosia o wamba buru be ya nipa empem 9 4000 akwajeje bosia kese wiwe ni sika no muntua na mutete o enti sika eso mo no ba modin ade bo school for mo fra bosia no a school for no kwaje bosia no munya bi sana ba adwuma yefo agi sika na hye moto na muntua te mo kirem ze se yemfa ntuma nim ma mo kwaje no koto TV o se okoto yi a esinsu a wamba ba je o musika busum bi na wakatua na ba emeduru wo nchempo no aka se o betua na wuntua controller na accountant general betiska no won beti bi hwi uba kwaji upesere po no mate wo so dada kra mate kakra so mate ni nyina fro na mbete na once ni obi wa no bosia waje ne waje be de bia 20000 Ghana cedis 200 million na bia no na ne bosu market ya 1000 a muntumi nte na da we kra mbete awi te se mu chimzo mate kakra na size kana mu de akwahye bebia hye na anentina se mo di student nkwalafo yi ziko boba ba adwuma yefo bosia diversion of funds na say mujayo it's not fine o man na twa foto say high education be no bi akotam we eno ye cross pollination na say de ba dia from the antidote to the stigma of the same flower dia any besu asu ya dia go rade nyankopon ini ye fa mo bra okruma emo ya ya bregu seed coat ni ade germination ya sua ni ama sua osmosis rimuni ade nyina sa na yemfa anya hwe nyankopon hu ye mo wate from the antidote to the stigma of the same flower pollination cross pollination ni ya na tumi drop away to am wafase ni e betwa jam sana awurade nyankopon ya bregu enu se me we nyina ma betena hase yanka ma ha me ho kra because me nyafa so bia o mabum kwase ya o bum kwase akwa Ghana na yesua de wi abewie school no ade a wasua ni nyina no ne de wo ba ba ne de okosua school nyansa bia nim yese ne nimbo abira kra ade a wona nim se okọ science no akọ science wi oba obakọ akọ store akọtena no na mfa science ne nya hwe na nka okosua de ye den momma yi ne no so na beboa ye se makandada momma entrepreneurship no doso a system education no ene na yewu nipa ne nkosua nsan adwuma ka na obetuma no waye ayen sempi na wonim yakuanim me ngofa asifo bi adwa wa hapa o madwa na Zoom Lion Nadmo Dredge Masters target critical flood prone Accra areas. You can say the Zoom Lion company no bojumaden omne nanmu atuenche ma boafo ku no omne Zoom Lion company o my Ghana hanam nkra ha titiru miamia hodo nsuo to atafa wo mo pa no omo hyase omo titi digatem endra nyina omo yi adwuma ne teshi ne ade miamia bi omo yi adwumaden pa akwa katai ebo maba so ma ya ade mo fa asefo na ya de no ye nsema wo da no pay new weekend crusading guide edeba tu dwa na me wo fa asefo mo wa amahia daily farms
omo ya kire omo kire mza ade ade omo nsa ase omo teso na omo agapade omo bu atu agu unlawful demolition ade ade omo kire mi say amahia daily farm farms for no omo dwa so ni mi say amahia mo obro ne ba kwa efe ni say amahia daily farms na mo kire mi say omo ya kire ni nyina ne say enipa bububu omo dan na omo agapade bi tugu a enfam na kwan so kra very unlawful to mo boduku ha na mo pa akrojan ko a omo bu afu anopai new weekend crusading guide omo ani abere ko omo ko nhiem de ade me ko press conference na say ye protest ade am fe humanu no omo nya hia mbo mo ho ano ye ni abere ko ye ntiase ye awurade na mafiri afam wa ko bi da on me de pa me last one na me call ye we ye fe ni sen me wo fazi fu kaso next quarters budumbura mo hodom nkansa me firi fam tu omo bo mo ho ano so no be hie mo ne ye ni abere kro ye ntiase ye ade nyankofo he adwuma na din o ye me wo fazi fu bia be fa mate enti no omo so mo se mo japade mo ntiase enti mpenifo nka bi ma wo mo ndese be ha dwen na the chronicle ba man say World Cup visa a push. Canadian High Commission bounces 1,423 applicants. Na sa Canada Canadian no mo ya sa no. Matisa la Cote d'Ivoire blanche ba kon so one man visa an so kwa kusia kan ni. O ma na nwura mu. O ma ni se party. Na no so mo de mo na ato no so. Ei. Ana mo ya say ha de obi ba ha no mo tumi fam obi kro nkita hwe no abam free. E mo ye o. Timika say me wa fa asefo no mo kire mi say Canadian High Commission o ma bounce 1,423 applicants. Adishe mu fe memu kwa pe Canada ho no ma kwa pre kire kwa hwe match ni bi ni ade no mu kire mi say eni papaparo apem ahana na doni miensa o ma bounce wo mu nyina o ma mpere mu nwuram ma nya ade cause boys na yo ma dwen say kom ko pe adwuma na ayo last na de kom de ye ke dodo na ana meboa ko pe adwuma ye ma nya ade ba kokra manya de ade munkwana mu ukura na munkwana mu ukuru yentra ikuru msei ne se nyina wiase no obi atena ne kuru ma enye de obi atena ne kuru ma enye de we kwa ne we akwa na cross pollination na aye fine ana meboa ka obeze na abrofo na bibini awade ye kase obi atena ne kuru ma nka abrofo na bibifo na nka France team nka wana bebo na mo emapo ebroni so onye broni tuamani wo ebroni onye broni bebre na me wafa si tuntumi ye friend sen kra de oje Ballon d'Or hwan Dembele mu nyina abibi fotum wahu enti nka ye kase obi antena ne krom de anka bafo no kwa nka waka bro mu nyibi dawo ko mu ntumi nyibi because wo hwe France team no ene ada nations na even kra England team kra bibi fo bebre na ne wom mu bu ya kwase asa edu de ye nso be firi afam a na maboy back to the sender na bibi fo mpenifo no tu amfo enye yenti no openi ko aka tambo so yemfansi bre na so na Hitman transe mo na adwuma na we awoda bi wo hanom ti hwe ma me na yemprepare kire me wo fase a onui oye senior man himself na nakwate jima ye bo otoso emienu ye manso akwesi so hene wanya finhye ne aduonum 50 years Nyankopon ya adoma nana ba kopie mo the Church of Pentecost asafunum akwada twede ampo Nyankopon ya adoma kosia de be ba prechire pa ewo kosia dai eye 31st June 2026 nana kwate ebe sanso abon ho moden akomanso Agresum Hospital na mo from awo momfoforo nyina akotuetue obi ahoka kotue obi ahoka oyi omo firi obi angofie mo from awo momfoforo mo de da Agresum manso Agresum aresabia no betue obi ahoka obi abekofie free ni nyina ye nana betue sa aka no ni nyina ye na woda wodie no hyehye pa oye eno wa chenso adwumade asunko bekodwa pa football match betodwa wa manso akwesi so na fi dinner night chenchirenche pa eno so fathers no enti mema na ye di awoda yakopon adoma Sunday no memekobi DJ Hitman beko nana ena yetopono enti we ye ntua kila ntua yakopon ya adoma nana kwache jima yeboa otoso mienu manso akwesi so hene a wanya mfinhia de onim no the Church of Pentecost Sunday ebeya ehobeya bomfrete buta yakwa koshima kogiyani ye wia nana yakoja no nana kwache
asa ko pie mu agro yesum hospital akoyi mo fra ma wo foforo ni nyina kotua obi aho ka na obi akofie wo papa wa wo ba ni ntua hwe na betua we kila betua eno achi na football match ye de ahyehye so kosi ada be preparation ye wie nso a dinner night nana ene Ghana mranti wa wo mo manso kosi so agro yesum ho nyin na ebegidi wontua hwe enti mesere mo mo mle question nkodi wate DJ wana no beko DJs gibi beko bi ne nyina kodi na ja bibia atuma yeboko DJ Hitman yemfancy na adwumedi ahodo aka no ento aso na nkomo pigu apono so ene Ghana fo be prepare right ko jana pay me that papa quick commercial break here ba ye beto aso ene efiada ye de kanawu ye de ba Minia femme waso ene umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels 171 Trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se ekomdo na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudi wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo from anom dia menhwe baby a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a mema any man to Mississippi one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shekiu amoniaje echagusa. Oh, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels. The Dai Papa in the dear Buso into Sawope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sundri dia. Ye bia ye punama. Afe ye wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Echwa kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so be huyen wa hwase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa adenta. Ye wa frafra ubetumi afre yen ewo homa yi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-Plaza-Hotel.com. Website www.DLFM-Plaza-Hotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Comes FIFA World Cup I can't see any Dusubiemo deal 106.9 Home of Legends that the live commentary ebe bro and to way akwenya sa won so bebo wadwaton de ho dawuro isanse hano obi ate wonka sika kakra bi na wutua and to won so ye dwumakuo na fa pese wo bon wadwata de ho dawuro but what dey so be friend 0577475343 DL Passports DLFM World Cup live commentary Joe Emwede United States Christian Police Mexico Santiago Jimenez Canada Alfonso Davies Argentina Lionel Messi Brazil Vinicius Junior France Kylian Mbappe. Hey, Kwame, ade wakabo mu ana isu awo no mo ha wanisa. Tisete de wo mne banko ahia wo aden. Akosua ebuo mu mpo. Isu amenum anya kama pesu papa no adwumebo. Isu ne kasen. Anope dem de asem asio. Anope ya na nan ma me isuo bia no me isuo kroje aye fe no Lumba nsupa. Isuo no de e efa wo mni mu ase boko na ye so smooth. Kwame isuo de wasa wo no mbi. Isuo ne ye kama. Lumba nsupa. Lumba nsupa. Mama kanhwe. Isu papa ni anya na de ade asie mi. Na menya bi ato wo hemfa. Pebi ade akohye me fridge. Sa? Na. Kwame, send ya kosu ye kano no. Le send my me busu ya afford dia mama musu papa. Lumba ensupa. Isu aba ye dwaman so enya asenketo akra. Se say adofo mu nyina no an obi etu akoton. Dodo na na bi efie mu a. Ye no mu a chese bibia ademu. Come. Aquala Production and Trading Limited and abomodi aboa no. E de brain yo nsuo nie. Nsuo ane Lumba ensupa. Sane adofo no musu pebi etu a abra akosu ya ebo mama ne se opebi akoma ninu abeya o we chire hoyi. Ne sainti on be friend number C 026398380 and I said 05407851010. Me pacho open Lumba ensupa ehu ensembia dia. Betini akoye website e wo www.lumbainsupa.com. Ubenya ehu akade nyina e wo ho. Lumba Insupa natural mineral water. Get a grip. That's super great. FDA
agi edwedie nkratoe atum. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Is the time. I pay my minimum ding come work at crack, give a speak up so premature ejaculation, sexual weakness. My dear was so to me now, so papa, I don't make for the amount of I give a speak up so papa. Yeah, they give us school capsules about very effective for waist pains. Go quite it to walk. Red drone, I give us school capsules. Give us a balmy shot. I don't support your immune system. No, I could tell malaria, typhoid, and I feel jaundice. I boost to appetite. My also to me the day pa. And to drugstore be a pharmaceutical shop be a benye be a tour. From 34 0543 222 470. Give us speak capsules, give us cool capsules, give us a balmy shot. Now DLFM 106.9 in collaboration with Krumpa and a Greenwood had a special head screen in the bathroom. Now me had my question the Father's Day. Hey, Papa no da. And here upon the day.
on the 21st of June. I will crump up to my community tonight. 8:28 time. That's the time. Come and check your prostate. Ready and check your low sperm count, liver, kidney. And I feel wakuma. I will crump up to my community. 9. 0545 813810. So, bruh, I feel and check your wife. So feelings are free heaven, I'm from an ebony. I think I'm free heaven, I'm from an ebony. So have a banner ready to ya, every day my banner. Even banner radio, every day me the go. And ya radio, baby, Samanya, Nanya, Kuba. Samanya, Samanya, Nanya, Samanya, Samanya, Nanya, Time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Kanawu. Yeah, curating. That's all. Kanawu. Yeah, curating. That's all. was running Fiada no pay at Nasa. Yeah, the kind of Uba. Medical Canada no pay. Yeah, air cost will mind gun and more for some penny for Tuna JJ more. I was some penny for more new coho. I feel more may it's me fun into my preference and appear the kind of Uba. One patama or Bruno was so crow was what. The entry you know. Yeah, more Quenya and then if you're done, pay one so what out the end. What kind of wood? That's all. I pay Shabba Quadio Sami at Nase. If you are and now what would you know? So, more Quenya, I'm a one so waffle now do canoe at the Abba and a pay. Maybe enough, Mima Quajo at the Kufia Quaba. Nothing and a pay Yentie, one so one canoe. Quajo matching Major Zabrakora and a pay what canoe. What the minute I'm here. Black Bramenas and I mean, cheer what tea for no pay in Yankasan show we be no pay what tea and cana uti. Black Obra and some and sana a tear muntino, Yamonete to Breco. Na Asamo Dikai, I yammy pa ni. Messere or my gammon or my gun and penny for title name I should be. Omon quatanasena or mun yaman be a beboa. Nasa abain biba na offer Obia government apprentice. And I minister bia.
Say nipa na beto aba munji Obia diplomatic passport nto. Na munye me na bi betumi abari wo mo emma Obia oye pani bi osumnye bi antumi ntukwan. Kopem se beto aba wie si o man pani awie. Na ye bunkunta. Ansa no motukwan. To me, me who say yes and man be boy. And I think say it's about time so betumi ya mre more dinya, betumi ya enforce law no. Ya to aba, esi etumi nya period bi abeye tia. Na kuntabuo ye adwuma. Bako bana de ntia Ghana. De bia ya kwa na ya san ya chi nyina ye penifo ase pro ne kankan sikadi ekoso. Sika ne ho am na edi, eye wo mom tutu kwan ye se asat now. Ebi mo tutu kwan ya from okura mom omo per passport okura kwatena tena manfo okurum. Ade ntina se basa. Omo kwatena senya mmara foforo wo mayim. No mma yenti ase se we ye government appointee minister we ye hwan ye di dibresha won nsem ni ye beto aba wontu kwan beto aba ne wie nso a wontu kwan ye to aba na ba sampe hira basa ne we yafa ne we yafa ne we yafa wo twena twintwan ade ntina se omu petumi a mo aveli wo mo ho no mo lusu na so mba sumi wie ne bu nkonta na obi adwani openi ye ntumi nya o ma ne sa o sabatam se ye mo obi obasum bia ne bu nkonta. You can't just be a leader. No one person who we are or some I mean how? It's only Ghana here. Near to Sanya man. Until say between fight it. I mean bribery and corruption or many man sikadi abo man hobrano. It's about time so between nati law bia. E between ya champagne for nakete. Why so bunkunta? DLFM. Ibinum se sikagu adoso a mo wiye na makwatena brochire mudi ni kakra. No man ebre ehuna mane ye beka ho asem aka enkwese hwe ana mpanifo na kaso ma adwen se sa wo kono monko because already ye wo mra hodo wo manyimu a obi tu kwan akra se tumi fa odo ba ene ade emra na enimu ana me de tumi de mo nya nhye foforo wo manim wunya agi tumi se obeso mpe ye beto aba munji Obia passport pani bia diplomatic passport no munyi Obia de mfiri nsem mfangu ho ye to aba ni wi a eno nso mo hwe so bia bunu nkonta wie ansa na obetu kwan a watu eye too much ade ama Ghana anyeye eye sika nipa bi kitua bi na edie yaje to no yaje wie na nipa kitua bi akwachedi onti se betu sa na mo ne de openi ye be koso atena ye BCD me be ha adwen eno ye one de atosum ye no abeto dwa se aso hwe o man Ghana humasua so kiremu a oman ye hia kire for 90,000 ansana ya mafra no dodo na schools ahodo na tumi a kire for akira de ma adesua konanim 90,000 openi nya de ketwa o impem aduokron 90,000 teachers ene ebe hia as a nation ama kire for no dodo na tumi akokira de mafra na tumi asua de ye ba mpani for sika ni ho sika ebi ni ho scan ho entino obekọ akurase baby na school no say class 1 to 6 ani ya kabom na ho ni nyina akoye one teacher primary ni ya one teacher JHS nso na one na school na ni pam yenu dia openi ehun mesua ya de a ena determine nipa wa bra bosa de obebo no enya fine me de mesere mpanimfo no mko pesika no mfa chechirefo na adwuma bed na dada chechirefo no so na doso teachers na de so ano edoso dodo o market yakura ni incentives ahodo a politicians ni nya no munya bio na o combine classes be ye 3 chechire ni ba ko nkira o munyina de bra ko bra me ma kira de ni pende bia meka me kira de for almost 6 years edu ba bia ese o combine class 1 class 2 class 3 for edi bom o 1 class edi ya kira de no obetumi akasa wo kira class 1 for nko ade e dan ba akura na class 2 ni class 3 wo munum tie ese wo jampo na wo ko kira class 3 for ade na o munyina sua bie enti basics foundation ese akola ni nya no onya bebe so shas ye free no ontumi shas ye free because class 1 class 2 class 3 yaka bom ba ko teacher ni ko gina ho no ma oboka ko kira class 3 enti class 2 ni class 3 class 1 ni class 2 for de ne basics no manya yate ya no ma musi sika ni o memba mutumi nya sika de ye ne ma mo pa mu hwia mu nkunta nkire nipa e okroma yei
debia ye nisika debia o men ye nisika edunia ma hu hia mobro wa bedi ya ye nisika ye de beye ade amadwen ho anu no sabasi enya bi ma o man no na mobro wani eho eheha na eho no ye nya sika mfanye baniama ye beye a penifo no kwa be fili FM de omunya hu sika de no peni niama ye beye obi hu ba heha no ye tuminya sika ye den ede tumi ni de o maka ba me no omunya adwen o mumpe sika emfa chechirefo nko school enko sunya de teachers na bi wo ho bebre na wie school backlog bebre mu nya ba bi nkwachira de because emfa wo madwuma o momode yampa futuo bi emfa nko schools ahudo momode yamfa chechirefo no na nkwachira de ahampo de wo akra de a hunse de hu wo konkurasi na bra ko bana obi badwa na ba na powder kama de na ko school na be kwa teacher ni bi ama ni ya komba ne classes na bom class 4 class 5 class 6 no mu nyina bom baako no mu nyina esua de wa class o na ye mo friend ye do mo to chacha na asesen me ne mpanifo anya adwen wo mo modern kopa bosia na mo kwaje a o mba na ba ye si one time no o mo nkwaje bi o mo fa chechirefo na adwuma na mo nkyere ye ma ne yie se ba ye mo fra no wo mba wie school menya da chepa o mo kaka gasa na o mo lack teachers o mo time no sa na ye wo ma enkese no makodrum pempenso anko meduro ni yei o ma penso na edu ba bi munya free education ko na fofofo abo o me no munya nimde ma pam ma be ye o mampani obi abaye minister obi abaye member of parliament ne ade no senke ye wo mo sa nko mo anya ni sei tie besre so man ba bi agina mo me kan kire sei o man ni sika 90000 eye teachers e be hia so ye nya sika mfa anye me ne wo mo nya adwen kwa bi ambafa zo menya sika no mo mpesi ka kire kwan fa kirefo no no mo nkwa kira ye mofra na de na nya sa na Ghana ye dache de bia moka o man dache obofra bia dache eye ni I mean ni ye die safoa eye humasua na ye humasua na ye nya chiche ni nkwa de wa classroom de na nkwa kwatena wo no ma o mo kwatena ye den we are just wasting their time ti mesere wo mo modern ma kirefo no so mo ko pesika kwa ambafa zo menya sika no mo fa chiche se adwuma no mo nkyere mo fra ade ye because de course no me enya manika lastly enso ya toto na yiri fa ade hye wo mamu ha no bra ko bra nyan enya ha nko a menim se DJ Malon se wo de video bi jawa anka do beto so no ma me sound ne kakra bi na ye hwe ade bra ko bra we ya chemfo na de adam eyini so ekwa na enya shipu de tenso na ne na ekwa sa no o se bibi dam so na ne ekwa mesre nka o ma ye sound no na ye ntie nkomo adase ye kakra na ye mra na me ntiechiri ma Ghana fo hu de yetwagu yi. Okay, so you NT sound na yenhwe dia so join you live on Facebook DLFM 106.9 live on YouTube now so video ye kan wasem no ensuo na ato na bibi da ensuo na minima de kura eda ensuo na ni dia but to join you live on Facebook na bra behwe dia so no. Okay, so amoma ye sound no na abaka abasaba ache for toilet na ekọ no ache for toilet no rade yawo ahene ebene kanawu mumpiano bra kobra se obi nwani Facebook and YouTube a mestre ni se womra na o mehwe de yekoso achemfo no Western North wo kwenchi asenkregua wo tra asenkregua na wase wo kwenchi na wo kwan no so ye fro no machemfo menim ho pa na on se wo konkurase na wo didi afacha meja na bia no ente se nkra ha de ya wo ya wo ta crusade na wakokoto so kama na wo wi na wafrase na bi ni ho saa
enti oman ni nyina ya baako akɔbɔbi omokɔgya asase na tutu ne kama wi ade nua samso ene omokɔ a nipa bɛyɛ duni nyina sisi so saa omodie yi na enso ya tutu ya spare wɔ no mopani ya kwatam ejana bɛ na omaye no hyɛra omaye wɔ so kama kata so na ensuo na tam ni nyina de sen a da nsuo ye ne omu kyerem sɛ mɛma na metam firi nsuo na nsi ya no mogya na bia ne nsuo ne de sen no opani ensuo na eto eyiri fa de hye won kran no sese no Ghana ne ensuo na eto no nyankra hanko awo approximately every district Friday ene kira wo say ye na assemblies ne wadwuma ya pa insase ye di mani presidency ba bia emra ma ho kwan no enyankra nko ne kumase o ekeme ye se wo mamu ne ba bia ya se ho nyina ente ye besere sese asenkragwa ensuo to anan nyini mfa wo bato ne ukwa asenkwa ensuo to a efa won wase kropon ensuo fa won memye pie ensuo mfa wo mo da ensuo ahyase efa ade hie eti ye besere it's about time say assemblies ni nyina anya baako no mo mamra nya adwuma baby bia wusi wudenya si a mra ma ho kwan baby a wutu na mo bi wusi store be si a ebe ha adwen ne fancy ho wei na chemfo wo mogya na bia atama ensuo de sin yesi ahifo no bejo mo nan ena na mo bobna no enti ye besere going forward ensuo nya muna pena yem hihia ba it's about time so metumi amamra mu aya den no bi o si den si baby emra ho kwan wusi store be si baby a emra ma ho kwan ye nyina ye nyai ne mo asebe ye ensuo jutoto no ba ko brada bia ensuo muna enko fa to ye nchem enfro mamen menza miensa no pani megina we sunam de asi kwadwo me da ase papa na pay wo de kana wu ade aba kofi fa mic na afia da pay mentie wo nso wo kana wu and say mamentio Hitman, good morning. Good morning, sir. Me who ya papa? The radio assistant on here. Now tinkwam. And one the assistant banyame. Hitman. Me kanewu a very simple. Obia oti ebi amra Facebook. Emra me hwade. Obi oti ebi amra Facebook. Hitman. You tini wewu no. Bebre na eye Jimmy ebata omutiri omadwene ho. Jimmy ebata omadwene ho. Hitman you omunye. There's this guy on you kind of saying media no so air trending for like 2-3 days ni. Okita energy drink and a super glue. Energy drink and a super glue. And we share super glue no egu energy drink na wawoso na onum aden ebe ma na ye high ebe bo bonani ama na ye high me the video na mo Marion fan to so na yentie sound no that's here no super glue Ghana youth na dey akoshe say afiri someone with Jimmy kitin na yakum Ghana youth na dey akoshe say duru bi akomala one Jimmy ebi ni o one Jimmy kitin super glue no dey fry energy drink and onum afiri onum wi na ebobo no na afiri Jimmy bi a obi tinchan a wo say wanum wi and o yesi wanum wi and o yesi one ade akwabna ne onum super glue ni energy drink na ade opese wo ye fine na afiri ushi abon sama kasa wonne tun zadidi ana Jimmy kwa na this time eba Ghana youth no so sana it's man say one energy drink me guitar no maybe modu afiri say one Jimmy kitin na yakum Ghana youth na dey akoshe say duru bi akomala one Jimmy ebi ni o one Jimmy kitin super glue no dey fry energy drink and onum afiri onum wi na ebobo no na afiri Jimmy bi a obi tinchan a wo say wanum wi and o yesi wanum wi and o yesi one ade akwabna ne wonum super glue ni energy drink na ade opese wo ye fine na video ushi abon sama kasa wonne tun zadidi ana Jimmy kwa na this time eba Ghana youth no so sana Hitman sa adiwe very very bad. Drugs, you know, see the drugs, and it's almost they call in a different level. You see our drugs, no more they call in a different level. On quiet way now when we say into the end of the different side. It got to a time, Krampuna,
na shoemaker glue ya yede ye mpaboa yi ubewu boys ni bi obie so a na wehwia na watwe akonimu otwe ne tse ni otwe cocaine ena ade e ko so nyina nyese e ko so wo ba bi akeke o Ghana haya isi anoma oma upgrade ho from can say tablet ni bi e de dru super glue a ye de sompa boa wan fanfra energy drink a ene obeto shoemaker glue ni bi obie super won guys my hit na no odem pa na wa twe akonimu nti otweko ni mpena na ni nyina ye red na sabo bonu no ebebo say ka say ebebo bo out here say we ni su nyina be ye ogi kikraw abrabo ya ye boy ode sa brawo ode kwa he ade papa ben pan na wo sa ade we mu mimom de mimi nyaaya impenifo security service for we ye tew sa na ye leo pa ye wi ana ya sama wadem for some time de dimoko fa wachi na ye leo ade bia nu wa bebo ball sen say ye dimoko afa wachi eleo Hitman me kan na wunie you coffee me that say ala pesa won so wodo kan na wu aba e bra ka nyina ma me fa sa bra nyina matiefo na fe won so won for won kan na wu emba na pay 059340 6565 0534 050199 margin Yaija. Patrick Frost. Me Patrick hu ya papa. You Ochre Aguna in Queen Central Region Aguna West. Ochre mami tio. You imole guma why? That's it. Michia we do for on me Yamishram. Na kakra me pese me de to monde nesi edin kan no. Ghana senia yembro do edin kan o kan no me sre. Bibia no wisika ni bisisi dan no wofa. Enye woba baby a sensu fa e kaya no pa won so bi a feel ho no me sidan wa be wo mpenifu o Ghana ha won ka na okura be kan na okura tan na ba ma ti a hwenye ya dachi isuri be yiyen a yesa ne enyi me de to nkenya ye ni anom boys no yes sire won wo hwen du boni a aba nsama mafu binu a wonam a di boni a wo ton a yeni an mi bin ma wofa sisi obe hu obi kwa na ne gross na awro ere hu ndi o me ba de yanti an hweni abodanfo be do so o Ghana papa me yanka wo so peni o ti fie ma mo fawi na kan wo kana ka wefu a wo de ne kan right Ochre me that say good morning. Hello, good morning. Good morning. Pacho man so kakra ma me mente wonka e fro saying no, line here very, very faint. I can hardly hear you. 05934065 650534 050199. Good morning. Good morning, Blackburn. Patrick Frost. I'm Tom Abom. Kwano wada matwemu fu radio no na fe minti o kana wana pay. Yo, Blackburn. Yeah, you fan say. Let me say. Esa zamama ko ya omo ku basket ni ade a omo ku ya omo de kaka sai su bi ni ade omo tunton sai omo na tunton sai nduru no omo na tunton sai nduru yo abanhwe no omo e pe ashamanso utumi so omo yi gotem omo yi gotem no omo di seek bottles nti ben ponje. Okay. Matemi that's papa. Good morning. Good morning. Patrick Frost saying. Patrick from Yvonne Kasafi Achimotasi. Yvonne Maminti wanna pay. Your friend said, my name Madame for Bako Kasai, your friend Samra boy. In Swahili, a chronofa. You see, I don't come off on you now, the Deva Center, or more repants, a binding in the Koshomo. Samra boy, baby, won't see me quiet, the galamsey in the hall.
Omusho omupano mubre papa yet nka hankwa na nsu eyiri. Okay. Right, Mate, Yvonne, yeah, that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Me pacho your first saying. Dixon Bada, Kwekuji, Dudura Femi Druba, Edu Christian Region. Me pacho, what kind of one pay my to you? I mean, Shamonia, Juma Pamboma, Christo, Mangana. Hitman, Mekanawu, Nidikan, as a messer, Bidre. The Tiku Waka, Rambofuti, Wikima. Na yenyan into Ken, Ufulata, when your green card. Na Binuso, Nia Waka, and say, I saw ni boni biaye. And I want fan and call court to ye. At sa, Nagana phone pen phone a young Bria can say, or my young quinta, it was also Sue say, only boni banana who song to Sabro Bedia. Gana Funiano, no human baby or ye do you know, or want to say, and family, let to see being your best threat. Ghana a good fubinum. Hitman is over market and enemies once nampe. You miss the once nampe. Yabasi, you've been when you win now. Yet the wood rupana. Essen Namanison once soon as I didn't sworn once nampa, then a nipa akudi. In fact, as simply a better vacancy, best Ghana with the full binum. Near 1 year, ma, Sabe Ghana, Wokum, what the Yalena de Mayan, best one. Only as I'm a say, see, near very soon, so what you would do, Gusua Mayan. Market walk, bye bye. Medasa, Papa. Good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Me ba cho Gideon Berma Asante, Ogidi, and I pay Wakana Mamitiwe. As a Duncan, me pacho, Mina commission. Or no, Utimi man crafter, and would you could a good year or a form. Said you may cook a crackani, and when you fire what board, Lucy denied. Ensem ramma Obia ye de ka trama ne se sa uboto kro bia ufi o esitokro no ansana wako ene wo matumi sam ya bo Ghana sase nyina ntokro ye kuku 30 billion ya kokosi ntokro na ya bo ni nyina ne license na wo de microphone no sika sai na wonya ya wo de koto aban futuom minna commission ye kuku certificate we edi akutuatua entokro wo motu gram se afasika letiko na edi ya da trawa sama ya disesika we akoye saade we etika for 90,000 ya ye patre Ghana fo ade no ye ni musika edi tokro na ye kukutuatua gram se na anfa faso bi amra wo man no enu mo musika na ye koye saade mani hia you, Mate. What do I say? What say? Come crab and pay am my Ghana. I'm a man the year. Mate, Medasi, yes, say a snow that. A beco sweaty amo may Gideon. Good morning. Fine morning. But Jeff Rosay. I don't question it for some alias Aputo on Ekasan. Aputo and a Peubrini, what kind of woman is you? Last week I said that I say, Epaso honeymoon. Gao for no, or ya no more jam, but ya Newton Castle one. Omuto Sakwasi Adrenu said the air, Drobia, voice no more than that, or Mugu, or Munya Gana for. Or Mubeto side Dronama Gana for boys no more, or Mama say, what's our general Zodio Bar, Blah, Memory with Nimako, or bet you also women of yes, I did. Every secondly, Mr. Pleasant Mama, yes, a Falajana hospital, military hospital. If Mumbai 8 years, or Munya. Best so bad this side the money here, Massa Emwa. If one tell Omuna Musi, Omuna Mukoya no Muya, then the party pop win here. So bad the part as an issue, oh, yeah, the part. Where there were my money, everything over 80 wood years, so Muya you. The hospital is ready to pay who, and the pay who the hospital Musi a day. Then the Moody hospital, no Yakan say, Oka Somanya, Shomanya, say. And Yamanya said, because when you dear, almost see, almost dear. Mate, me that's a papa make you point. Good morning. Good morning. Waba yajiwa anti magiana pay ukana woman too. I no pay the mama mama baso. One family kofi mabo adwuma. I no pay say the na kofi kan say obi afa energy drink. E di super glue egu mu anom. Na se o kidney kosaya. Ya di akwasa abrewa bi a wote fie so wono na adi wunya. Emeranti ene mabawa na gone too soon. No one ekum won. 1 aduane boni die. 2 drink cra ensesa won nom.
ɛna wɔn nom na dwe asikyire nko ana wɔn so ne gu wɔn yam mo ye nnuane bi fast food no mo adi no mo anom drink na gu so na ekom tɔtwom so mo nyai me de me ka ne sɛ aban enhwɛ na akwan na enye no ɔwonye ne nyinaa ndc eba ban mu no enya ma na ɔsam na me ye obi bɛka bi na wɔn so wɔn waye Ghana kwan fa de ne nyinaa gu green book mu ye hu na kwan MPP baaye wɔn so abɛyɛ kwan ne bi mo so mo tie mo hunu ye de ye hu na kwan a ɔmampani kufuo bɛyi ye na ado bɛyi ye ne nyinaa ɔyɛ na asphalt to hɔ wɔn so obi ayɛ ne sika ye ya de ane ayɛ ne tɔpeten enso tɔpɛ na kwan na sɛn adan na ye nya ne yie prɛko sɛ 10 kilometers kura na kwamra ye da ye ne ya ne yie a ɛno de bɛda wafibo hwɛ kwa me nkroma ba ye hwɛ kwan ye obeyi etama moto we nya no aso na ebusu na mo ye bɛfrɛ aban ne sɛ wɔn wo ye adwuma a wɔn nya ne yie prɛko na Ghana ye ni sika mo konkrofo ama so a ne wani agye na mo bose wɔn anya ne yie anka wo bɛkɔ mo wani agye ɔman Ghana mpanifo ne di aboro ɛna ye nsuo a ɛsɛe no ye bɛfrɛ wɔn ntu wɔn nan si wɔn galamsey no ɛsɛe ye nsuo na ekum apemfo nso enuro na wɔn de horo ne kogu nsuo ne mu a na apemfo ne no mu a na bibi ya wɔn yɛsrɛ wɔn ntu wɔn nan si wɔn what gold ne kakra ye wɔn ma wɔn ho ntɔ no oni nyame nya adwuma Auntie Maggie Nyankopɔn ka wɔn so ho na pay. Good morning. Good morning, Hitman. Mpacho efro say. Pacho coffee man. O kana wo ma minti o coffee. Hitman. Mr. Mi Busao. Ye kan say ye nuanom gaga for na moton a draw or basket no. The Pacho Food and Drug Board amu ya aware of sign dronana. Samu ya aware and the ankebemi ya pa because Ghana nina e koton say dona Hitman. Unim sanka ye beta no aka den say ne license so e meboa. No correct. Very good. Anasa in Dubone Hitman. Obi ni mashama ya. Ombra bronubi. Edu enumra. Ubon yuta astalai a enu edubone. Umpa oyembe shobeka se bia asore na amate. Anasa mo ye crusade. Broni America no. Obi otie mu ashama bia nim sa brono no. Hitman udu ebe yomobo. Oni nyame nye dwuma. Nyankopɔn enka wɔn so ho na pay. Mache. Yeah. Ofaya. Mami. Yeah, ofaya oni teshi. Ofa mami ti wa na pay. Abanso ni ska o de fa chichafo. Any training college na nursing training. And on to me. Awofo bebre wo ho ahwe mofre ye wie. Wo wi on asa betra wo awofo so wo fie. And on to na wona wo gu fie no emere so no obefo no afọ na still na woko no ni na fie keke faso be na also ana say you know me said GPRU from Payfo dava fo no wo mo ni ko before ka bi ko baby unim na dava fo no yo ofta petesia no akoto brodo na was so cool no ko no kekari tu muso wano musa eh o moyane apetration ni brodo minna all this so cool you know brodo no tu muso wano no bubu brodo no we kanka tu muso unwana ma on tis wano musa da bedu no aburu se twom wa aburu se twom na for so name over ya me das papa. Good morning. Yeah, good morning, back up now. Desmond Maminti wanna pay. Back up now, Pacho. Moya de mubo juma yamishamo. But person bisa say, adentina on my way mo yedi kan ye de fata ansa ya de hiano. Inti yetimi atina on my way mu. Aye nhwe han sa ma enkofo ase yensase. Na afe sika anka ye betimi e dia fa teachers ama omo akira ye mba no mo ade no afe de sika anka ye betumi e dia fa teachers no ye de sa sika no mom e de kwa kotuatua galamse amona. What is wrong with us as a country? Second, super glue ya semia na brakofi eken it's serious. Ayadibia ekoso o man ni mu pa ayana bi person bisa youth ni say
say omunim the effect of super glue say ekwo uyema omunim ade a eya na say even kwampo say what the some paboa na say wo pie so na say sa we no say ebofa wo so a omunim effect a ewoma system na in fact we have a long way to go. Bate Bobajeke. Good morning. Good morning, Hitman. Your first saying. Mr. Yakunyo, Tamani Town, Champion Village. Already, I'm going to pay what kind of woman meet you? Hitman, name Kanu, a quarter Tamani Town. Hitman, Osha Tamani Town, a pipe, especially a Champion Village, a called Bankumai. Bankumai Station, a called Ballas, a figure for Ballasu, a pine baby. Hitman, and if you so, Manquade. Tama market. Hey, what done? Galamsey. Casa no mu. It's the benefit to make high. Yes, especially in my new town. Yes, MP. Only you say, or you young for yes. No, I say, on a boy, I say, no, on my crime, on your crime. I'm a mayor. It's a quality for you. This is true to I'm a quantity dead the crime. I'm not for complaining. Yes. Okay. Yeah, so yeah, that's a final call and afi your fancy. Good morning. Good morning. I'm going to say. Patrick, your papa, your friend saying. Your friend Francis Apple, because if it's in Watalika. Me Patrick, my minty wanna pay. Patrick will bring us from and penny. Say, Ofia Shamai, a basin court, Catamanso, o my car back 1 year bread. There of me also, Obia Swonko, Odin in Bray, you put to me cap of Africa, say, ye can't be. Yes, Ramon, Cassette here on my penny, or my car back, if you are Shama to Atarica to Zeno. Yes, no, on my car back, in Brina, no penny, on my car back. Not how we know, Mr. Rossi. Atarica to Zeno. But there be a Shama to Atarica. A shaman to Atarica. That's right. I know some penny 40 into a bit to one more. Yes, so but you be Huduma, you be Huduma. Right, Mate, and penny 4 at you know, a superman. I know, say, will be to one more. We share brass yen to me and for calls, and be my member. Now, Fema, Abidja 4 and here, not one rap up. It's a Jumadia for floor, or one of my was said to us when they fear that, and then you bring you Hodomosa weekend. No, I was saying, so you call Nafi, you do your hookah crap. Go, Black Obran, yena listeners na se. The king nyina say o man no. Say me bre bi kan ye di hia say the fata. Enti we still age the Minister of Education and then yem papa John Dramani Mahama so momodin amwa na chekere no momfa omadwuma. Momfa do na adwuma. Sa 90,000 teachers a ye be hia no. Yentumi fa sika nkokata galamsi amona so. Na ye mofra ni nya o monto ho. Ye besere. O mompe wense means o mompe sika. Na o manema bi hia say ye ne nipa. Mobro wani di yenye se be ya yemfa sika nkoto ba bi ebewie no man hu so mfa so na emi bia eco create luten share no we ya be ye bewie ebi meji di peche o meji di peche sa na te yenim di omoye ye kasi ye twa sika bi kwa ha we bewie na manfo atisi dan nyina wom no man na bregu te be yenye di hia asan de fata en me sorry so no DJ Afiba e de birthday bia ba na me prepare chiri ba no o de mane wo DJ Afiba de birthday bia ma na me na and we chiri me say na wafa ase ba kwan na ni 7th birthday we din finhia som ni din e de Justice Owusu na brofo na o matwere ma me nkotu ni say de o matwere na until say happy 7th year birthday to our amazing son Justice Owusu. Watching you grow has been our greatest joy. May God bless you with long life, good health, wisdom, and a heart full of kindness. We love you to the moon and back, son. From Mom, Mary Asantoa, and Dad, Evans, Amwa. In the more fast Justice Owusu. Yanko point ya feba kwa kamfi wende na wenye finhia song. Ya menyo kese. Ekwatenten ni onyini kire. Na wo maame wade nyina Mrs. Mary Asantoa no papa. Mr. Evans Asamwa se yenkanchi mi hwena ma woda no onye ne soronko na me wofa asema kiese menya ntie se na de nyina na konta ne din ede is it Michael Bedu better na Samuel Owusu aha omu nyina wo Madina Stars na ne yehwe adimu se yankopon ya adom na ya that's 19th June March chinchenche bi baso ya big match pa na ya Oscar Dos 11
versus Hamid 11. Oscar Dos 11 versus Hamid 11. Ewa 19th year we are no me 3 o'clock p.m. na Madina Estate school park hwa na ehia. Match mbe de. Enti ye nia me a wo fa se me kwatena asram ko hwebi. Wo ha se ne kotokode no mo ne yie. Te se dem nante wa no mo chire mo ya de panti ene me kwakobɔ mani akwa ho manti ene ya me ya tuma big match pe todwa. Ewo eye Madina Estate school park hwa ndi ebesere mo. Eye Oscar Dos 11 versus Hamid 11 at exactly 3 o'clock p.m. Yenkweshia. Na mo amwo Madina ne potem nyina no yemfa ani kwata echi ne match no. Yempa preche mfama wonom. And me soro kra no. Minchia me wo fa ase me boss ma de nyina Mr. Ken Ofoliata. Mr. Ken Ofoliata over dente container. Na Yankopɔ ya adoma fi ugire mu 2 franc den ekɔ constituency chairman de ama MPP amanyokuro no ewa Denton constituency enti ebesere mo we de me ya me boss no oye Obia ne yemu ye and kakra hye no ho enti nya fi no belele sulala e de akɔbɔ amputu dwuma kakra wono eja wono odidi o ma obidi oh bo fa se de oye good pa oprepare dabi membusa se oye good miss odidi o ma obidi o man bidi pa oprepare pa oye boss kena enti Mr. Foliata Denton constituency ye hwe ni mu se obitumi din konim kama na wabɔ modin abɔ na de hye mo wa Denton nso o ma fili afam okay yeah koyo me da se kofi ya quick one na sorry Hitman ye ko ye na da ben na Friday Nyankopon ye obi akese na o ko Friday u kura weekend ni hwene abedie ne ne abanum yi because induane ni bi wo honum a emoa system no nti hwene a ubedie ene ne a obe o kwan a onam so hwe kwan a onam so yi Hitman asem yesi ye de ahini etu na de otwen kwan si wa na na befa be for otwen kwan o be for otwen kwan na Hitman so Enquires ele se na le wa anya bone cause Hitman no asem yesi no what's ahini ni bi wo num a ewe ti wade ye woni a obedie ne ne ndi kwan se wudi na nei na kwosra na ase ena na ase odu ase ofie ase wa bi otwen kwan we movie na o kan na ase de oh is my make kan se ma joma ma nu we dey san ka otwen kwan 1 and 2 ti ba they say no kofi person o ma yeti ase se na o ma ne yenya sa movies na etwa mu ne dia foforo aba ne nyina ne say foforo aba ahini versus otwen kwan part 1 and 2 and we so if you radio ko to na ye commercial na Ghana this year asem yes yo Ghana DVD we cassette we are hinsie versus otwen kwan part 1 and 2 na na be hu so hwene agya hinsie si wono makofo otwen kwan Hitman na du na sufia otwen kwan pan spices bia na sidie gum kwan ni man kwan ni tunwam na se kai we dey na no me bone what na mo fanchame na ne de me di otwen kwan ni fufu Hitman na ne di otwen kwan ni fufu ama na hini abo no okay say ye ka say yetu na na de so but ko fi be da say ya ba follow so bi nim na yi ni kuno o ti awa follow so bi nim ono wa eni e friend is eni kunu Bishop Daniel Obi Daniel Angel Obi ni mucharo e ma fe o mo pa aya ka kire Bishop so on friend me ni no 1 or 2 bi mate na fa Bishop bra eyi masum Jesus so o say fa Bishop e me ne gusu de nkomo e be hia Bishop this moment e be hia Bishop be hia onene me be hia Bishop me no mo ye 1 or 2 skirmishes yo nti chense me chia no mate mo ma bo am na fe me ma happy birthday so a special happy birthday and come on Lady Nash 1 2 3 oba Becky it's your birthday today so happy birthday and come on Lady Nash 1 2 3 it's your birthday today Yankopon show na fe wo mo akoma so ade nyina mbra so happy birthday and come on Lady Nash 1 2 3 Becky ene ya woda Yankopon show papa ebu so ebra so we got to go go video wo twen kwankwan no waka. Well, thank you so much for being part of the show. So, a good act of being a good guest. There's no when to say goodbye. As I can see, I'm coming production team in Shabba Kwadio Sami B. I executive producer, Miss Makadu Sai, the sports buyer, DJ Mario Michael, say a few. I social media and so. Coffee tell a boy and a pay.
Mebra Samuel Kwadwa Kwazigibi, and technical production. You're from Hitman. Because you're here DLFM. Who would you make the Abina Phil Peso Bohundera? Bohundera with DLFM. It's answer Hadia, Obia Tonka. You're from Hitman. Good morning. Enjoy the rest of our programs and enjoy your weekend. Make up bye bye.